أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام و رحم و بركة خداي تعالى لسروب قال لي تماشبان هجا ام ایرو جدیسا ببرنامه سیارا نبی ام لهمبر ونن بسيداي خوي هجار سيداي ملا محمود قلش جي قزل تبا معلوم رسول خدا صلاة و سلامة خدي لسر بدماغو بپیغمبرية هات موظف كرن خداي تعالى عز وجل رسالة داي دس ببلا كرن و تبليغ كرن و هشكره كرنا دعوة إسلامي كر بريا هر كسي قوميوي و مرويوي و دولتا قريشية بيربون نيار جبوك في دعوة حق ذمرينن بسكنينن چه تشتيق جدستي وانهات تقصير نكرن عولي حنكي خو بيكرن عولي لوم ليكرن دباشر دس بأزيت وتعدا كرن غدر كرن دبن وان أزيت وتعدا هناك صحابيوي شعبي خو واندا كرن كوير بون هناك جوان شهيد بون حتى بو سببا قالك جي صحابيوي مهاجر بون هجرت كرن شون حبشيستاني معلوم دوینا بینه ده يعني دوان 13 ساله قد دورة مكة ده رسول خدا و صحابيه قو إمام بي آني بون نخاسم ج سالا نبوة حفتا حيا سالا دها يعني ده هندري وان 3 سالا ده جبوك في دعوة بسكنينن و جبوك بري إنساني قونه إمام بي آنينن وان جدوي وقرينن تشتكي دجي كرن دولتا مكة هلفدو جفيا وقرارك استندن كي جويار مشهور د تاريخ سيرة پیغمبر عليه الصلاة والسلام جيرتي قوتن امبارغو ان شاء الله انا مفكرن سر سيداي خوي هجا سيداي ملا محمود كبر اجمر بحثا امبارغو يبكي بمشي شكلي جرياي كرم بك سيدا رحمن الله بابا وبكرم داربن سيدا براستي حياة ومجادلة پیغمبر اسلام حضرت محمد صلى الله عليه وسلم نخاسم حياتاوي هياما مكي براستي روجني پر زور زحمت وبشواتن دم جمرة في حياتاوي دخينه مرة محزون دبي دم جبه حياتاوي مرة دخينه او صحنه قوتي درباس بونه جكور دمرة حستكه وقت وجه يعني زمان پیغمبر علیه الصلاة والسلام دماغ برسالت هات آماده کرن جی سالا نبوتی یکم حتی سالا نبوتی هفته بین نوبر خلق مکه دعوتی دینه خدا کرد خود برنامه خوی برید معانی بو زمان ده و نوبر ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام به اذیت و اشکنجه قریشیار سران سرما ببختی و لوملی هاتن کرن حتی اصحابی وی بسدم اشکنجه قسمك جوان هجرتي حبشيستان كر من موحد نخاسم دجي سالا نبوتي اشاره حتى امبار قد روجني پرزور و زحمت درباسبون او دما زوريا براسي چند برنامه ده معاني زمان لسر اکرانی چارتی وی فقط بلکی بیجه تیره ناکنه بلکی ام نکاربن وی دمه بحقی برنامه بدن ifade کرن چونکی دمنی زور و زحمت بون براستی جوا من واحد جی سالا نبوتی چارا حتی امبارگو مگو جوا اهل ایمان سالنی پر زور و زحمت بو نخاسم پشتی هجرتا مهاجره گوچون حبشیستانی و دپیوان ره مسلمان بونا حمزه و عمر و یا مهم جی بشکل کی سربست عبادتا دحوشا کعبه ده مشرک مکه گلکی عاجز کربون مشرک مکه دفکرین و چاو پیشاوه دعوی بگیرن لگور یوان بیشکنجا و پیشاوه دعوی بگیرتانا او ری جرباندن دیتن اف سلاح تفیدنه داوان و جاری داده لابو طالب کرن چون تکلیف نیز جدا لابو طالب کرن سه چهار جارا چون وهاتن دیتن اوجی فیدنه دا و جاری خواستن با امبارگو من واحد چافترساندی بکن
وان بجاركي جواكي تجريد بكن دقنا يا وان تسليم بكرن يا جي وان تركي مرني بكن براستيش سالا نبوتي حفتا حتى دكيشي سالا نبوتي دها قد نافبرا وان سالا دي قالك تنجي وتعليدي تنا من واحد دي تاريخان نبوتي دي مرف قارب بيجي ساله هری زور و زحمت yani en tadene en zorun çünkü ana navaroka ambargo hun kivekin ama bibinin brasti jid van salade galak zarok ihtiyari Müslüman aştibunu bir şibuna المحلا أبي طالب جرد بين شبي أبي طالب نافي خوي مشهور أم دنارن وفات دكي ديسا دربو مثلا دوان سالا دهنك أصحابا بوهارتي جنبين زمان او مزنبونا امبارگو او تعلقا امبارگو به طبع شکلی خال پیشاوا و براخسن اف ساله گو دعوا اسلامی مشرقا خواستی پیشاوی بگرن ده تاریخا اسلامی دی جبو گله مسلمان جی دستانه که چما دستانه هم غم و همبروان هم و غم و ظلم و زوریا دستانه برخدانه منم واحد دوان سالات جی دعوا خواهد ترک نکرنه سست نبونه محزون نبونه او توحید اعلان کرنه و به توحید تبلیغا اسلامت نوا خلقی مکه دکرنه ده همبار گوت سیدا تشتی ان غریب انشالله میانا درباسی نواروکای ببین چما مشرک همبار گوستن شرطی وی چی بون چما مسلمان اویا قبول کرنه می درباسی یابم فقط بریام درباسی ونا ببین ده همبار گوده تشتنی گلکی غریب بکار هاتی مثلا سلای رحم ده نوا گلی عرب ده گلی عرب گلکی قیمت ده دام مؤسسا سلای رحم حتی مفسر قرآنی ده بیجن سببی خدای تعالی راستا قرآنا پیروز ده لعنت لأبو لهب آنی وی تهدید کریه ده بی سر سببی وی ابو لهب جبر مرف بو ایریشی پیغمبر دکر خدا تعالی هم او تهدید کلی و چافترسان دی کلی لعنت لی باران دی هل بو کید مکه ده عقبه کره ابو معید نکیم ابو لهب بو شیبه و عدبه نکیمی ابو لهب بو امه کره خلف نکیمی بو حارسه کره نادر نکیمی بو حتی تدی معلومه ویجی حارسه کره نادر و عقبه کره ابو معید ده حربا بدری ده پشتی اسیر تنگرتن تنگشتن yani Peygamber aleyhissalatu vesselam Cenab hafte esiri wan dinaqine ji ashabê xwe di vê serê vana jê kir çima ji ber neyartiya wanî demama kê bû çima rasta xweda lanet li Ebû Leheb anî ji ber Ebû Leheb ew müessesa silayê rehmî got gelê Ereb pir qîmet didayê ew müessese cûdiyê guhdar nekiriye ایریشی اسلام و پیغمبری اسلام نوا خلق غریب دکریه خدا لعنت لابو لهبانی و شو گلک سبب ویدین جهنه اوانا جی دمام بحثا ابو لهب او گرکی صفا کرد درج مانی بو زمان ام دوباره ناکنج با وقت ما القصري ندر وبحصا سلاي رحم كرد ناف عرب هذا حقيقة لتفق لسر الشرك وجهالته بون عادة نيواني جواكي خوشي هبون أنا خوش بركي تيدي إفراط وتفريط هبو يعني قلنا حق بناجي مرفيوان ديسوان ده حماندن مت كتابك يدخندبو دخالته دي يعني هيك خو دخلي قومك يا دخلي شخصك بكجي ديس حماية ذكرن بال بشتي ذكرن دي تاريخ الدرباس بأصحاب الجرات بلي عبارك ده حقيقة قومك يدبيها وي تذكر كرن دبي قفلاك كلي هاتن خوابتن برسيا شادرا يكي عرب بلي اللي شولي بدويين بانا معلوم دبي قومك دجي دستيوان دي كيسيوان و كا او آلتك بي كلي دقرتن هك شبه او جي وان سيد دكر معلوم كلي تين خوارن قوشتي وان تين خوارن دبي هاتن قوان كل يازف بكن دبي خديه شادري دركتي وبان زاروي خوشي كري وراشتن شور ورمي خو ولسبي خو سوراتن قلتنا هون نكرم بان كليا بقرن لو رأبانا خستن برسيا شادرامن حياق لفربن أزناه لم كسر جوده سوان بده دي بنو بتوان كليا كرنن
حياة كل جوه دري بخوف الريان شونن بله يعني عادتني وهاد نافان دهبو لتفان عادتنا منرن لقارشي دعوات توحيده لقارشي في دينين نهجو رسول خدا صلاة وسلامة خدا السربة اني جوان منرن فان قاعده قرانا تفدر هذا كنشورت جوتنا بعادة سيدا خصنا بن لنجي خو بر غريبة ابو لهب نخاسم يعني سورتي حقيقي داكتي يعني جبرج اف عادت نافا غريبة جوتي وإليشي برازية خو كريه خدا عز وجل جي راست هم تهديد كريه هم يتجعف ترسان دي كريه إجا أمبارغو جي دشبه بينا يعني قرارات استندنا أمبارغو پر غريبه جناواروكا أمبارغو غريب تري جدردو كل مناك شاندي غريب تري چونكي ماغو قال عرب پر قيمت دا صلاة الرحم حتى غير صلاة الرحم اف مؤسسة حماية نابنا وان دهبو نابنا جزيرة عربستان التوي هبو حماية يعني يكي غريب جيك خوا بسبارتا يكي غريب يا محبكي خويا يكي غريب او يا حتى دخليوي دبات بن حمايوي دبا او حمايه خو بردام دکرش خود صحبته خوی بودی دوال حمایه دیسا مهنکی وکر اف حمایه چمات کرن قال لي عرب مثلا پیغمبر علیه الصلاة والسلام چغا امری اصحابه خو به هجرت حبشستان کلی معلومه وی جدید به حضرت ابوبکر جی ده هجرت دویمین تبلی اصحابه خو استیار حبشستان دبی برید هوال کیم دوست کی لقایی بوی بناوی ابنی دغنه دبی گوتی بکدو گوتی والا زیرم حبشستانی دبی وگران دی جریبه جلنیوی ریبه دبی گوتی نرازه تته من حمایه خو و چوی مکه گوتی ابو بکر بن حمایه مدهی و براستیج کستی کلیوی نبوی یعنی اف حمایه بو مؤسسات سلاحی رحم بو عربا قلق قیمت دادائی سيدا ودقات كر يعني او لاوي دغنا نوري نابي درباس ابني دغنا دماغ حضرتي ابو بكر فقران ديجي يعني تشتاق شي فهم ديك نجبوك دليوي بيشوتي وشاوه تركاوار ولا تخبك شبو محبانتيه ودبي نافا قال لي عرب ده زلامك وك ابو بكر تاجر يعني بتعبير من يروتيد بايش ادامي تاجر ودبي خدي ميفان يعني اكرام وجوامير يجي حظ ذكر ابو بكر وجوامير جدناف قال لي عرب ده دهات ما تحكرن بلي خدي اعتبار بون ايه جوامير تبي كي وكي جوامير واختاج ولاتي خو هر ولاتك غريب افجمر كيمانيه يعني حميتها قومي خو حميتها قريشيه دسروي مقدوريتها جوهاتي سريوان ردقره يعني وختالي خدي درد كبه نجبه مقدوريتي درد كبه ديسش بو قاعده وقرالي جواكاواني جاهلي اللي خدي درد كبه ام فيجا فهم كنوري راست عين وري سيدا شو بلكي غريب مشركي مكي مشركي قريشيات فان سالاده قلب هشكبونا خو بمرحمت بونا خو عناد خو جهالت خو لهمبر پیغمبر علیه الصلاة والسلام و اهل ایمان به تو شدت خدان رضا يعني اوی کتن امبارگو نه پیغمبر علیه الصلاة والسلام بتنی محکومی امبارگو بوی مثلا دوی دمیده لگور روایت او لگور لیکولینه مثلا دبی تقریبا سد و تشتک مجاهد لحبشستانه بون و تقریبا 105 دوست انسان مسلمان لمکه بو هنک جوانا و شرطی بو کسی وان ناس ند کرد فقط ایخوا عالان کربون جماره وان سر 105 را بون یعنی مشرکه مکه لسر وان تبه وان مسلمان اف قرار امبارگو تطبیق کردی او 105 اصحاب پیغمبر علیه السلام قلت المالبات و قبیله مکه پارده که جهر قبیله جهر مالباته جهر باوکی مطلقا هنك إنسان دناف وعنبارغو ده هبون تبي قريشيا لهمبر في قرار عناد كرنه وبمرحمة عنبارغو سر قومي خوال سر إنساني خوال تدبير كرنه يعني جناوروكا عنبارغو جي غريب تريده يعني أو مؤسسة قال عربي پر قيمت دايه أو مؤسسة جوتنه ده الشرعي توحيد وشركه ده قهدارياوي مؤسسة نكن وقال لك غريب سيدا لدرجة تاريخي ده دبي شرع توحيد الشركة ده تبي مشركة أو عادته خجودن
يعني ده هرما مدجي ودتبه هرمي دنيا الجغرافيا دنيا ده شغا أهلي إيماني وأهلي شركتين مقابلها أهلي شركة مرف بالا خود دي عادتني بست سالا مشيان وأهميتي ديني قلتي نيارتيا مسلمانا بيلوان عادتي خجيد كن مثلا قم هنكي مجيه خبشون دي بزيفرينن چند سال بری چند روز بری سالوگرا قتل عاما سوساب ما تلفزيون دید روزنامات غصات درجال جيما خان اتدید هرما مده حرمتك مزقفتا حرمتك جامعة هي يعني كس زوب تكلي جامعة نابي اما بالا خد دي مجادلات توحيد وشركه دي او حرمتها جودن هندر جامعة دي انسان شهيد کرد لسر لمجي انسان شهيد کرد demek ki tarih dediği gibi ibareteş tekrarı aslında tarih biteni ne ibareteş tekrarı yani ek tarih edinvisinin ek tarih dinin meydaneci halu hareketi olan ibareteş tekrarı mantığı şirke o gibi devamındaki yani ne hati bu hartin iyice Kureyşici ev adeta xoyi ست سالا گجباب و قال و باف بیروان ما بو و قالك قيمت دانه اف عادتا خو بجارك جوتنه سيدا اهلي كفري لهمبرا توحيدي همبرا خدينه دماغو الخسرنا متيبا وبرين ناس سيدا كرمك حبكيام استغفر الله نلقر اصولي ناس استغفر الله سيدا اهلي كفري يعني رنجو وشكلي وان شبه ام دنرن فكري وانجي شبه ولو كي جفدو جدابه نرن همبرا توحيد ده يعني وقتاك زماني و سراوتي كارم ببن يكجي ما بيا لكدي ما بيا معلوم بشتي صلاح اشتي وحشتا سوفيتلر بيرلي بلابو يعني فدراسيون روسيا ايرو ما بالا خداي امريكا كابيتاليست بو روسيا سوسياليست بو جبوق فكري وان جدا بون دا عليه هفدو دبون دجي هفدو دبون بصالا تيد حربا صار دم بيجي سوق سواش بهفدور مجادله كرن لي موضوعات تاجيكستان ده جبوق الويدري كوملك مسلمان هبو بلكي او بيش كتانا بهتا اقتداري يعني ما بالا خداي روسيا بتمام تنقيح وهجوم اني سروان امريكا جي اليكاريا روسيا كر وان مسلمانان اللي ودري بسكوت كرندان قال لك خستن زندانا خستن حبسه وانا اقتدارك غير اسلامي التاجيكستاني حاكمه معلوم روسيا جي بقريا جي اخوه وامريكا جي بقريا جي اخوه يعني دولتنا دخوازن اقتدارنا بين نجي خدمه جوان ربك يعني بيا في زماني خد جم دبينا سيدا بيا تاريخ الجل كي هاتي ديتن مثلا في الله يهودي نياريها بنا خاصم دماغ پیغمبر عليه الصلاه والسلام برسالت هاتي آماده کرن نيارتي و بربريان نابناوان زيده بود دي لغور في الله لغور هناك مذهب في الله حضرت عيسى عليه السلام هاتي شهيد کرن و دبي يهوديا وي شهيد كري شوي روجي وشون دو يهودي نياريها بن فقط چاغا مرسله بوي پیغمبر عليه الصلاه والسلام في الله يهودي بهبر بخوات كرنه جويا مهمتر مثلا خلقي مكه مشرك بو المدينه يهوديه هبون خدي كتاب بون جي توحيد جي رسالت جي نبوت جي اخرت خبردار بون چاغا مشركي قريشيا قاصدن شاندن مدينه گوتن هرن هلا برسنا در حق محمد يهوديا بكن او خدي كتابو پیغمبر بون معلوماتي وان در حق رسالتي در حق پیغمبرتي دي جيمه بيتر بو مشركي مكي هاتن برس جها همه يهوديا كرنه حامه يهوديا گوتن ناقت ونجوان چترن گهنه ديني گهنه دين محمد گوتي دينيوان جيوان سراست دينيوان اي محمد سراست وايت قران جي بحسابنا دك حتى سورتي مائده راست خدت على بعضك گوتی گهنه دین محمد دینه واجه چتری دیگل یهودی اب چاوه خود دیدن مشرک مکه پوتاره سجده دون پوت حوانده جویا مهمته ده حربا خندقه دی انشالله پیشته همه پیشکش تماشاوانه خوب کم صحبتی ده حربا خندقه دی تبه هز و قوت جزیره عربستانی کفر به هفر خبات کرنه اتفاق کرنه هاتن جبو هبنا دولتا اسلام شغل راكن يهودي جي فلاح جي مشرك جي مجوسي جي يعني شو كفرا جزيرة عربستان هبو جوي يعني
هاتن خواستن دولتا اسلام راکن چونکی اسلام شته بارد بیلا جبر به یکیجی وکو کرم کرد گفتا منفعتی وان تکوی تعلقی هم بر اسلام و مسلمان قد لحدود نابرسن و او اختلافه نابنا خاددن علی کی و ایلیشی مسلمان adkın. Mesela İroji filahu Yahudi yani İsrail ve Amerika çıma halbuki dine wan ne ya ki u Yahudi filah aciz qasi Müslüman aciz filah aciz ama mesele de Müslüman behavr ittifak edikinu behavr ilişki Müslüman adkın ad Mekke'ci او مجی براستی هبو یعنی جا انبار جناواروگا انبارگو غریبتر مشرک مکه او مؤسسه سلای رحمی گوب 100 سالا بردوام کربو و مقاتیل دکرن او یا جودن دیگل هر مالبات هر قبیله انسانیوان ویتی کتابن و ظلمی چاوی خوا گرتنه گوهی خوا گرتنه و او قرار وقتا هاتیدان توا بهوره palpiştiya ve kararı kırın. Navavan de hav Abu Talib u Merve xwe yani zarê Mutalibiya şu anda dibêjin ew zarokê xwe û biraziyê xwe hinek Merve xwe li hember vê kararê derketine sebebê wê tişek gotin. Sêdî Qusuran ez zan dikim êgo ji vê embargoyê nasîbê xwestin de ne ê bawermend bi tenê. Di nav van bawermenda de müşrîknî guvan bawermenda himaye dikirin wan xwedî derdiketin. Yani teyit euro çite gotin yardım ve yataklık eden. Beli. Yani egali karyavan dikirin, himaye dikirin. Ev jî jwê embargoyê nasîbê xwestin werê. Ew jî zarê Haşimî û Mutalibiya gayri wan piştre em inşallah sohbetê xwe pêş dibînin ziman çend heb xêrxwazê müşrikayî dilêwan dêşiya dîgel müşrik bûn xêrxwaz bûn hesê wanî însanî tevrabû li hember vê qararê piştre derketin inşallah sohbetê xwe pêş de em navê wan bînin ziman wek wekerem kir yani hinek qismek ji müşrika jî tevlî vê embargo bû sedem guam qebûl nakin û hîmaya xwe ser pêxember aleyhissalatu vesselam ranekirin. Aslında zariye Mutalibiya bi Ebu Talib re çağa müşrika ev qarara embargo da gazî Ebu Talib jî kirin. Goheger tu palpiştiya xwe ji ser Muhammed rakî hîmaya xwe ser nakî rakî tişkîme û te berhev tunem têkilî te nabin fakat Ebu Talib û heta sağ bin peyman soz daye zê biraziyê xwe li hember neheqiyê we hîmaye bikim û ez ê bikim jî dîgel Ebu Talib di nava Qureyşiya di hurmetek wî hebû şûna bavê xwe bû bavî wî Abdulmutalib serokê Mekkeyê bû piştî wî Ebu Talib ket şûna wî yani hürmetek, rumetek wî jî hebû nav Qureyşiya. Xwedî îtibar bû. Tabîra me dibe maqûl bû yani maqûl bû. Dîgel vî qasî jî li wê hurmeta wî jî guhdar nekirin. Ew jî bi agirê Pêxember aleyhisselam şewitandin. Seyda em her navberekê inşallah piştî navberê em bername xwe dewam bikin. Kabê embargo di çi ciriyayê çi qarar hatin istendin em ê wana hevdûr bibînin inşallah. Berê temaşevanê azîz em navberek kim bidin inşallah piştî navberê em bername xwe dewam bikin. Berê temaşevanê hêja me navberek dabû bername xwe inşallah em ana dîsa bizî birin ser seydayê xwe hêja seydayê me li Mahmud ويجمر السيارة نبي حياته بيغمبر عليه الصلاة والسلام ده بالخاصة دما نبوته حفتاد حتى دونما نبوته دها أو تشتاق هاتي سريوي والسري وان باورمنده قبي إيمان علي بنوان صحابي ويني كرام كما بحثا امبارغو ذكر كاد امبارغو دي چه قرار هاتن استندن دبن في امبارغو دي مسلمان چه تعداد چقدر دیدتنن و سیدای مجمر بحث بکر کرم جورازی بکرم دارم سیدا خود جورازی به سیدا براستی بلابون و فرهبونا دعوا اسلامی گلک بزورا مشرک قریشی دشو نخاسم ابونا مهاجر حبشستانه گو مهاجر حبشستانه حتی فتح خیبرشی جبو هبونا دولت اسلامی جبو دعوا اسلامی براستی دولتک آلیکار دبن یدک دولتک یدک دهات دیتن دپیر مسلمان بونا حمزه و عمر و دپیر عالم بونا عبادت ای سربستی حوشا کعبه ده
avana tev gumanî mezin ji ehlê kufr û şirkê re çêdikirin ji ber vê yekê jî dibe müşrikên Mekkê li hev rûniştin û gorênî me neceribandiye ji niha û şûndê ancak em li ser ehlê îmanê biceribînin em wan ya çavtirsandî bikin ya jî em wan ji doza wan vegerînin. Dibe bi hev şêwirîn û di dawînga şewra xwe de jî qerara got embargo dînin ser ehlê îmanê bi hev ridan. Naxasim giregirê müşrika Ebu Leheb, Ebu Cehil, Utbe, Şeybe, Velid bin Mughire, Ukbe bin Ebi Mu'id, Ümeyye bin Halef û weke wan teşbihê wan de dibe li hev rûniştin û bi hev şêwirîn gomê embargo dînin ser ehlê îmanê û dibe gomê gazî Ebu Talib û Mervî wî Zariyê Mutalîbiya gomê gazî Zariyê Haşimiya jî bikin. Ya wê terciha xwe bi bal me vidînin ya jî wê bi bal Muhemed û ehlê îmanê vidînin. Çaxa bi bal wan vidanî ew ê jî tê kevin ber vî agirê embargo. Na heger got tu tê kiliya me wî tune ji xwe me embargo dînin û Muhemed û hevalê xwe jî ya wê teslîm bibin ya jî ji tîbûn û girçîbûna wê bimirin. Armanca müşrika Peygamber aleyhissalatu vesselam û eshabî wî bê heval û hogir bihêlin, bê hamî bihêlin. Çünkü li gor wan ginne Ebu Talib ba Peygamber aleyhissalatu vesselam di Mekkê de nikarî bû ev kar bi rehetî bikira. Dixwestin wî baxê di navbêna wî û Ebu Talib de xut bikin. Ebu Talib xut nekî jî Ebu Talib jî bi agirê embargo bişewitînin wî jî mecbûrî teslîmiyetê bikin. Dibe müşrikê Mekkê li hev kom bûn û bi hev re hinek qerar dan seyda. Hûn hez dikin em ê navaroka van qerara yani îçerxa wan çi ne ev qerar ez ê wan jî bînim ziman daxene temaşevanê Mekkê. Sêda we behs kir got armanca ehlê Mekkê dewleta Qureyşiya nexasim van giregirê müşrikek te navê wan zikir kir. Biskadî jî wanî ziman heqeten tebiat û exlaqê ehlê kufrê yani rengê wan, cinsê wan, fikrê wan çi be aynî ye. Em nerin di dewra Medînê de jî piştî Peygamber aleyhissalatu vesselam hicreta Medînê kiriye ewan insanê got dîtin ji wan re rê nema û xwe Müslüman şanîdan di rû re lê di betnê xwe de di qelbê xwe de ne Müslüman bûn kî Qur'an ji van re dibêje münafık di suretê münafıqûn di behsa van münafıqa jî tê kirin dibe ewan jî gotinin hûn ji malê xwe înfaqê nekin ji van Müslümanan re êk bi Peygamber aleyhisselam re hatinin wê li dorawînin înfaqê nekin wexta mal ji wan re nere û feqîr bikevin birçî bikevin wê ji dora wî bela bibin. Nerin armanca ehlê Mekkê jî wek vêya yani beriya bi 10 sala de aynî metodê de aynî menhecê de meşriyan. îro jî aslında yani beriya vê gajîmanî ziman tarih ibaretê ji tekerrürê yî êk dozek wek doza Peygamber aleyhissalatu vesselam dikin bi aynî muamelê re seran ser dimînin. Mesela li Gaza îro embargo bêdeng heyî. Kesek naxwaz behs jî bike. Yani demekê hinek xêrxwazê ji Tirkiye û ji dünyayê xwestin vî dengî bilind bikin heta ew gemiya mawî Marmara neh şehîd dan ji bo vî karî. Fakat piştre her wekê ew embargo rabû û tişt nema her wekî mersele safî bû kesek nema behs dike. Halbûkî ew embarga Gaza û embarga dema Mekkê bawer bin tu ferqa wan tune. Heta belkî embarga li ser Gaza ji a müşrika jî bêtir şidandî. Yani embarga li ser Gaza kesek deng nabixwe ehlê îmanê ne di bala ehlê îmanê jî deyî. Her wekî hatî ji bîrkirin li ser Gaza. Dîsal ser Çeçena embargo heye yani Çeçen qewmekî bêxwedîn li ser wan embargo heye. û gelek ciyek berxwedanê îslamî tê de li darin li ser teva heyê ew embargo. Sêda ev qerara dîrokî got em jêr dibên embargo sala nubwetê heftadê yani piştî hatina pêxembertiyê bi heft sala di meha Muherremê de di destpêka meha Muherremê de êvara destpêka meha Muherremê de dibe müşrika bi hev ristan
ناوروکا و قرارا گستنده بون اف بون یک جه دبه مشروکا جهفر گوتی ایرو و بشونده تو کسک بو محمد و حوالی ویر ناشتغله بوان ره هفدیتنه ناکه و بوان ره رونانه یعنی محمد و حوالی خواه چل حوشا کابه چل نقب و محل مکه کسک پر تکلیه ناکه امبارگوا جواکی سوسیال امبارگو سوسیال کس بوان ناشتغله سلامه نادوان سلامه وان ناستینه جواتا گورینه جماعتا گورینه جوات و بلا به جوات نبمینن yani jehele de ambargacı vaki jehele de peşa tebliğa İslami müşrika girdi. Dvan salade gıçağam dinarın hedefavan neti bunu birçi buna ehli iman ebtene bu. Hedefavan ehli iman civaki cuda bıkın. Wan fark bıkın civaki toplumu wan derxem bicareki wan tene behilin mada avul abi seyda aduda de tükes jinana duan و تو کسکی جنا جوان نین زواجا بوان ره و زوجاندنا جوان قدخه yani yasağı. Asisiyat bir tu kesek ne tişteki difroşuan و ne jwan tişteki dikaren. Heger yek jwan pişti mişwareki guqute wan erzaqi wan qadiya و tedi meka ciye pazara dünyayı tabi bu tücari dünya tabi mali xatanîn ji bo kabel wêrbû û çûnû hatina tevê însanê dunyayê bi bal kabê ve hebû divê însanê dunyayê tev tücarê dunyayê dihatin malê xatanîn divê müşrika gotî divê ev qûtê destê wan de heta mişwarekî debara wan bikê yanî wan bidebirîne piştî qûtê wan qediya nava wan de mirovên dewlemend hene mesela Hazretê Osman heye Ebu Bekir heyi, Hazreti Hatice heyi, avana devlemende Müslüman abun. U naxasim Hazreti Ebu Bekir malivi lugor tarih dibêjî merif bara çemajî da xelas nebû. Wek zengînê devletê me îro herî zengîn, Hazreti Ebu Bekir jî herî zengînkî mekê bû. Dibe gotî hêvî heyî piştî qûtê wan biqedê devlemendê wan werin pazarê tişkî perayca xweş tücara ticari garîb ticari ecnebî divê gotine heger werin pazarê jî hûnê fiyet zêde bike malê hêja bi sed weraqî hûnê bên bi pênsidî hûnê bên bi hezarî heger wan jî da hinekî ji we wê zêdetir bike ji bo ew mal neke ji wan û hûnê mal ji wan jî nekirin yani ehlê îmanê di Mekê de menqûlê wan hebû xeyrî menqûlê wan hebû yani zerê wan hebû dînar û dirhemê wan hebû ersê wan hebû xaniyê wan hebû û teva jî wê bifrota ji bo givan sala bi selametî ser xwe derbas kir feqet gotî kesek tiştekî ji wan nakir çi firotin jî kesek ji wan nakirin yani divan her du maddanat me ev dîseyda belê ambargoa civakî yani sosyal di hundirê vêya siyasî jî heye siyasî ambargo û ev jî ambargoa aborî ekonomîk برفره ambargo rastî açara dibe ev qarar ji bo zarê Haşimî û Mutelîbiyayî jî ew Haşimî û Mutelîbiyê gi Muhammed hîmaye dikirin yanî palpiştiya Muhammed dikirin heta ji pê Muhammed venegerin li ser wan ji wê bê tetbîq kirin feqet beriya tetbîqatê wê xebera wan ji vê qararê bêkirin yani ji bo wan destgul bihê li bêgelo îdî hûn zanin hûn bên erê hûnê jî divan tengaya derbas bin hûn bên na jî hûnê wan li têkevin ambargo hûn bên erê zaten tune yartiya me we ji berê dil hember hevtune wê li ser wan bên tetbîq kirin heta gi Muhammed teslîmî me bikin yani dûrdi madde nivîsandinê ev qarar li ser zarê Haşimî û Mutelîbiya jî wê bê tetbîq kirin heta gi Muhammed teslîmî me bikin piştî wê ser wan bê rakirin a pênca ji bo bê naskirin deriyê Müslümana bi boyaxa sor wê bên boyax kirin tedî dibû Mekê de hema her kesî malê Müslümana nas kir
zaten dibe vaqta Peygamber aleyhissalatu vesselam risaleti hatiye amade kirin jimara Mekke nüfusa ve 10,000 yani yok bajarok ki yok bajara ki bçu bu jimara ve nepr bu 10,000 bu nüfusa ve hama insanı Mekke'de tava mali Müslümana nas kir dibija gumana ge nas net kirin ji kirin gojbog ew jî nas bikin deriye Müslümana bu boyağa sor ve be boyaq kirin boyağı çarpıya işareti ve be boyaq kirin jibog bes nas kirin û jibog piştihad nas kirin tev miqateyê wan bikin kes van mada nejûr. Seyda di nav henekê de zê heqîqetekê Kerem Seyda. Em rastî tabi îro li gelek dewletê Müslümana tiştî wiha çê dibin em dibên ya vana çiqas şiyarin çiqas zananin aslında ne pir zananin em nerin 1500 sal berê ê dönema cahiliyetê ew jê wan vî îşî dikirin yani ji vê yer tê gotin fîşleme ne were Belê fîşleme aynı were Seyda fîşleme iş var. Yani fişleme kirin wan jî û bi aynî metodeyî şolînim. Aşeşa jî Seyda dibêl Mekke kesê guhdariya vê qararê nekê wê bê ceza kirin. Yani ev madde jî xelqê Mekke dixwastin çavtirsandî bikin. Çünkü tevê eshabê pêxember apê wan hebû, xalê wan hebû, birayê wan hebû, xeyê wan hebû, pîrkê wan hebû, kalê wan hebû, mervê wanî nêz hebû, ehlê wicdan hebûn, ehlê merhametê hebûn, yani êk bi dizî wê ev alîkarî bikira, ev qarar bicûta hebû, dibê li hember vana teva, ev madde jî xistinê gotinê êk li vê qararê guhdar nekê, di Mekkê de wê bê ceza kirin. Wek dedî bîskadî we kerem kir, yardım ya takliq wê ji wî sûcî bê ceza kirin. Ev qarara xelqên Mekkê Seyda bi rastî jî kir du bend. Yani wan kir du qism, wan kir du partî. Çima? Çünkü ev qarar ji hêlekê de ehlê îmanê bi carkê ji civakê wê tecrîd bikirana ji topluma Mekkê. Adû da kampa Müslümana ayrî dikir, kampa şirkê ji hev diqetan. Yani xelqê Mekkê kirin du qism rastî. Dibê ev qarar müşrikê Mekkê li ser çermekî nivîsandin ji bo nerezê, ji bo xera nebê. Dibê piştre li gor wê wextê mihr nîwan hebû, mihr jî kirin û dibê bi hev re sûnd xwarin wê tev miqateyî li vê qararê bikin. Ji bo qudsiyeta vê sahîfê jî ji bo qudsiyeteke jî pê bidin qezenc kirin. Bêva ev sahîfe qudsiyê tevê eşrafa ev sahîfanî meydanê û ji bo meşru bikin di nezera xelqê de, çavê xelqê de dibê ew sahîfe bi hundur dîwarê Kabê daliqandin. Deriyê vekirin bi hundur dîwarê Kabê ve daliqandin. Li gor rîwayeta Seyda dibê ev qarara zulmê ji müşrikê Mekkê Mansurê kurê İkrîme nivîsandî. Mansurê kurê İkrîme. İkrime kurê Ebu Cehil. Ez veya nizanim dibi kurê Ebu Cehil jî yani dibi neviye Ebu Cehil bi tornî gibi. Fakat tarîxê de dibi Mansurê kurê İkrîme nivîsandî. Yani dibi ki İkrîme kidim be. Dibi İkrîme ki dibi. Dibi Peygamber aleyhissalatu vesselam çağa ev qarar bihîst jer hat xwendin hat gotin û êk qarar nivîsandiye navî wî hat zikir kirin dibê Peygamber aleyhissalatu vesselam gelkî qeherî aciz bû û dibê nifir lê Mansûr bin İkrîme kir. Dibê nifir lê kir Seyda dibê di vê êvarê de yani di êvara aynî rojê de ro qarar nivîsandî û bu êvar Peygamber bihîst nifir li vîya kir. Dibê her du destê İkrîme, Mansûr bin İkrîme jî pûç bûn. Felç derbas kir her du destî wî jî. Takdîra ilahî. Dibê sendina van qarara du dê meha Muharremê de müşrikê Mekkê tevê têkiliya xwe hem ji Peygamber aleyhissalatu vesselam ji eshabî wî û ji zarê Haşimî û Mutalîbiya bicarekê dibê xut kirin têkiliya xwe müşrikê Mekkê. Yani merova jî herkê têkiliya xwe ji mervê xwe yî
نزیک خود کردن ای مسلمان جزاره هاشمیه دیگر آب پیغمبر علیه الصلاة والسلام جیبو دبی ابو لهب بتنه دیسا مخالفی قبیله خودشو یعنی آبانه پیغمبری دن دبی او جیب ابو طالب ره تبلی انبار گو اف تشتی گهونتینن سری ابو طالب و زاره هاشمی و مطالبیه و ای محمد نای قبول کردن یعنی اون نه ارتیاوی دکن اون چه تشتی نای کردن و تینن سریوی چما اون به قرار ظالم دکن دبی جغیری ابو لهب تبی آبانه پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبی مخالفی قبیله قریشیه چون و دبی اوجی تبلی انبار گوبن زاره هاشمی مطالبی ای سید الهمبر و تبگرا قریشی ای انبار گو چون دبی مزنه ابو طالب شورین لگور تی روایت کرن دبی ابو طالب چاغا مرسلا انبار گو فهم کر جر هات گوتن به برفرهبون هات گوتن دبی رابو به هلبستک سر قریشیا گو و به هلبسته هم قریسی شرماندن وان لوماندن و هم جی خواست شیاریه که بود قریشیا نخواستن دواره حقوق مروانتیه ده دواره سلای رحم ده خواست قریشیا هشیار بگه یعنی مؤسسه سلای رحمی نوا گلی عرب ده چقاس بقیمته بشهره که ده ابو طالب برسوا قریشیا ده شوية ونشوفون حجازي او تديد بي شبي ابي طالب لفيالي كابي ام بخجي شو ودي شناور بك نصيبي تمام مسلمانه تبي تماشافانه ما ان شاء الله وتبي مسلمانه وشبي ابي طالب سيدا وجدي جوران مكي ودا مجي دوري كابي يعني انا باجار گياشتي zaten راستيجي از بخچوم مختادي از محزوم يعني او قرار او امبارگو او درد و کل و کدر او 3 سالگی او هم و غماک دور دهاتی کشاندن باور بن به تفی ظلما خود مجیه مده بجام بوش بگن کی لیکولینا مجی دواره امبارگو ده هبو ده مجیه مده بجام و مشواره کی جی ملی تماشا کر هنکی از گیریم جی هنک انسان جم تف دبون او جی گیریم حقیقتا امبارگو و او روژک دور ده درباس چی کربون جوان برای خور معانی زمان به کرتاهی دوی داره دبی مشرک مسلمان درخستن شبیه ابی طالب yani وانج باجر جی درخستن تجرید کردن چونکی دندر باجر دوانا dedi mahal hani nakab hani skake teng hani şefdari ne به نبی هنگ بدزی و جوان علی کاری نه سینی خارن سر دیوار روی باویتا و آخافتن اشتغالی چه و خبر و بهاتانا بهیستن دبی مشرک افتبجی خستنی احتماله وان در خستنج در بی باجر جی دبی باش بوگش در بی باجر جی بلیده دبی عبدالمطلب yani mezne zare haşimiya dibê mal nivîl were hebûn demek ki kaberê mehela wan bû dibê mal nivî hîn avakirî dûr de hebûn fakat hindik bûn yani ancak têra çend mala bikira dibê rabû ew çûn duan malê xwe dihêwîrîn û eshabê dî jî ji xwe konik nivegirtin ber wê germa tavê 3 sala duan konika de dibê hêwîrîn ji xwe daxwaza müşrikê Qureyşiya jî Resulê Xweda sallallahu aleyhi ve sellem û eshabê wî û merovê wî got ew dihewandin û tevê eshaba merovê wanî got pîbartiya wan dikirin alîkariya wan dikirin destê wan ji hev biqetînin yani ji bo re navê Zare Haşimî Mutalibîya xistine hundir qerara xwe fakat çaxa gidîtin Zare Haşimî û Mutalibîya terka Peyxember aleyhissalatu vesselam mervê xwe Müslüman nekirin li ser wan jî ev ambargo tedbîq kirin. Dibê hundir du roja de ehlê îmanê û Zare Haşimî û Mutalibîya bi carekê malê xwe terk kirin, malê xwe vala kirin û çûn dew şîva Ebu Talib yani duwê mehela Ebu Talib de bi cî bûn, qonaq girtin. Dibê piştî vê qerarê müşrikê Mekkê bi carekê dan û stendina xwe ji ser ehlê îmanê xut kirin.
دبي بهر شكلي تكليا خو خود كرن تدي بسكادي جيواني زمان تكليا خو جواكي آبوري سياسي ديني سلاي رحم يعني مروفانتي بجاركي دبي سر أهل إيمان خود كرن إيش خود دست أهل إيمان دي هر که هنا قوت هبود هرات دبارك وان دكر فقط اف دبار مشوارك يوم بدبران دا البت 3 سال او قوتك دسته وان ده وان ند دبران چونكي اصحاب پیغمبر علیه الصلاة والسلام بتهیبتی جخورتا دهات میدانه خورجی باویوان یا مشرک بون یا جی نل حیاتی بون اهلیوانی دل حیاتی بون مشرک بون یا مالیوان تونه بون نزوجاندی بون يعني جهلك ده أفقرات جهلك ده أو هلقرتنا باري وان خورتا راستي شي مرسله بو دبي أو تشتاق دستي أهل إيماني ده دبي تبلي هفكرن أهل إيماني يعني كسكي نجو أف إيمني وأف إيتي أو فرق نخستنا بينا خو شي وان هبو بهفرو خارن يعني بيشتفانتي وتصاندك خوشك كرن خوشك دنا بنا خد كرن سيدا ازبل شغلي 2 دقيقه جيمانن ما شاء الله تمام زود رباس بسيد خديج ورازي يعني شخويا حياتها بيغمبر عليه الصلاه والسلام دقاتها انسان دك شينه وجالك تجيهون خوشك يزهد دك رازي بسيد يا وقت تركاد ومخقب ترميش دك من زمان خلاص دبا سيدا دبي بشكلي اهل ايمان او تشتاق دستي خدي تبلي هفكرن وأويواني محتاج تشكيوان تنا بوجي وسطا واندن مشواركي دبارة فكرن فقط اف دبار وكماني زمان مشوارك بو چونا شبي ابو طالب براستي جي دسبيكا روجي تنگي روجي زور وزحمتي بو اهل ايمان ري ونحزكن همه وان روجه زور و زحمتیه ده برنامه ده برفره بینن زمان خودش ورازی بسیده دجوج رازی به خودی تعالی فهمه و ذهنه و زیاده بکن رازی به رحمت دی باوی اولم بله تماشاوانی عزیز امیرو جهات داویا برنامه خوی سیاره نبی ان شاء الله حیا برنامه کیدن ام لهمبر وبن بمن خير وخشيد ام امانتي خداي تعالى عز وجل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.